Assalamu alaikum, hormatly bizdin жалпы окуучулар. Бүгүн силер менен окуй турган бүгүнкү темабыз сүрөбүз Суратул Фалак, Фалак сүрөсү. Мындан мурунку сабакта бизге белгилүү болгондой, эки этап менен окуп атабыз. Биринчи окуганда жай окуйбуз, шашпастан, экинчисинде бир аз тез окуйбуз. Экранда көрүнүп тургандай, ошо ар бир аятты биз окуганда ээрчип, карап окуганга ар бирибизге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кириштик эмесе. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد